olirira mu kutunda bintu byonna ebindi bwatulobera okwebisa obubi okuvuma abantu kunywa myenge ojja okubona abatamivu bayidusa oluvannyuma abalina esente takadibonako agiire mu bwenzi ajja okwedukiriza nga sente dimuweereko omulwani kondo yena ava ku lukomo lw'obusiraamu olwekyo Nabi Muhammad yatukubiriza nti ye yayida okuyiduza ekitundu ekisigaire ekyempisa ennungi. Tubona Nabi Muhammad sallallahu byali yebisa makage n'abaana n'abaidukulu be. Nabi Muhammad olw'okusaasira kwe yalinganga bw'abanga ali kujja okusala abaana ne bayida asitula omwana yanjira muswala yamusitula ku kifuba kye yanjira muswala yasoma bw'abanga ali kujja okutama yamuyisa hansi omwana yatya amansi yasala yakotama yataka akutamuluka yajja mu sujudu kabiri bw'abatasituka yasitula omwana rahmata ibn olw'okusaasira omwana oyo. Era yatulagira bayalinga nga ali kusaaza n'awulira abaana nga bali kulira enuma eyo ng'akendeeza eswala abantu babeeyo koleki babenga banguyirwa obutafaanaku ne bayimaamu abandi asoma essula mpanvu abantu balwaire abantu bakayire abantu seka kyoligeza otegeeza nti bw'oba oli ng'ali kusaaza abaana bano bana abasiraamu be baidye nabo nga bali kulira akendeezaako olw'okusaasira okw'abaana abo kale empegaana ewo osaaza obusaazi tubona yatukuba nti abantu oli kusaaza abantu mana nti oli kusaaza abantu abalwaire abakayire abalina ebyetaago eriyo nga ife abatera okusuubula tambula mu baasi bakati bawaire dakika 15 mujje muliremu emmere mujje mweyambye mujje mukole mutya wakuba ti kanje ensaale galesola ndikozese mu kusaaza ayi oda kuwanvuya oba yidinga eyo abantu baluyirira eriyo ng'omukusiba omusulo tigusibika gato kasobola kugusiba buleegi dawaayo oli alias da myaka kale mpegano mana abantu bali kusaaza categories donna ndirimu bano okusaasira Nabi Muhammad yalina okusaasira okwo obusiraamu bwenda mu okusaasira era lumu yali ali kutambula amubaka Nabi Muhammad akanoni obunoni bwavayo mu kisubwa gwa wansi obuto yabanga ekinoni kyetola nga kisobola kusitula bunoni buno kubuyizaayo Nabbi yakoba basaba mukwano nani asobola okuyamba akanoni ako kayirize mu kisu kyako abaana baako basaba basitula obunoni obwo babuyizaayo Nabbi akati ekyo kintu kitugwana n'okola kusaasira kale iwe omusiraamu ozira kusaasira mutima gwo toyidi byoli kugoberera nendo osoma obusiraamu obwetegereze mu okusaasira. Nabbi Yakoba nti bw'obanga olina muliraanwawo nga oyidi nti we Katonda akuwa sente nga iwoli kunakasente oguza ebintu by'okulya ogula togula bimala byonka baana bo gula owekuni n'abaana babaneiba era akawati obanga oguza ennyama ofunze fuka musupu mungi osobola okulyako abaana baleme okubona ate baleme nga tebali kufunako bagombe era Nabbi sasa yatukuutira yakanti man kana yu'minu billahi omuntu abanga yakiriza Allah wal yawmil akhir nonna kulekubano liyo falyukrimu afala itijarahu atanizanga muliraanwawe abantu bangi babani baliraana bayiwaye nga tibagemagana tibalamusaganya tibalagagana musota muliraanwawe eziramu aina amaka galina bintu byona nga kagabani era togalamu okukyewetaaga oyinza okubanga ekinu okizira n'empiso oba akambe nga oba oli kwenda kwoza nga bafu tidi kumala okoti kanje waneiba yazike ebafu eno oli akati isife nifeta wale ogula baje bagule bono watwale obwavu bwaibwe mone eyo timpisa ya Abusiraamu tikudula
oyinza okulaba ko asadi saddabi ate omuntu wazira kyokka iduka amaduka bagaigero bagaligala yes kale jja wa muliraano awo omuyambe era wa kunkona igulire nabya ka tojja kunjira jana ejana kitegeeza ekifo Allah kyateekateekera abaidube abalongofu tojja kunjira jana nga muliraano awo mwali timugemagana ekitegeezaawo waliwo engeri y'okweiraku muliraano awo kabeti musiraamu kabeti waki gemagana naye kubanga buli lwofuna obuzibu nasooka okutangazaamu kwawo kubanga omuntu ayinza okati ali kwogera ku musiraamu ng'ali kamuliraano ayo musiraamu n'atali musiraamu muliraano awo kolagana naye bulungi kubanga ni muliraano awo ni muganda wo asooka era Katonda naidi lwaki yafuula oyo okuba muliraano awo era iwe muliraano awo banga olina esente mwinaazira eri baliraano baffe abetulina akulekulira embiidi akulekulira enkoko daja dali ebidandaali dakola ki ebyo byona byekeke bona bobuzigiza obunanigiriza muliraano awo abandi balina ente ningi diwaguza daja dali ebirime byeno yali yakati maana nkola ki ebyo byona byekeke byegendereze muliraano awo kintu kikulu nnyo seko oyogere ku ky'omuliraano gwona gukwingiza jana sebo era nabbi salama nga ali kujja okufa okuva mu bulamu bw'ensi jala jana ekigambo ekyo ati ndikwalambira eswala mwegeme kuswala n'omuliraano bantu bakati nabbi ngaalime ku ky'omuliraano ayinza okuba ati bana namusikira gaali koba omuliraano ndikubakoba omuliraano kale omuliraano kintu kikulu nnyo abawuliriza abalungi ensonga eyo mugitwale nga nkulu seeka ali kuweikaatiriza ensonga y'omuliraano nti ezira bw'onaajja mu jjana nga tolamusaganya togemagana na muliraanaawo ekitegeeza bw'obanga obaire muno obutagemagana na muliraanaawo esaawa ey'okwetereza tujja twafuna ebizibu otambwire abaana baliraka bafuna obuzibu muliro gugemye baiba banjiriire muliraanaawo tayinza kulingira bulingirire kebizibu ebikutu biri kutukako oba ozirawo oyinza n'okulwaza abaana muliraano yagema abaana yabatwala mu igwaliro iwe bajja okuba esimu nga bakati bananga ezasobola kubayamba awo muliraano yabaawo ebintu bingi muliraano byakola eriyo n'omuntu kale katugeze oli mu wulu waayoza engoye walekaawo muliraano awo mbanga mugemagana akutooleraga engoye amadi gabagaide era nabbi yalobera omuntu okuzimba ekizimbe ekiwanvu gorofa muliraano nga temwebuuzizaako kubanga empewo eyinza okuba nga yeevuira ye wazimba ekizimbe wabanga omuziyiza empewo okutuuka takafuna ku mpewo olina kuteesaganya kuteesa naye kumwebuuzaako aye tuli mulembe ole yazimba amaadi gagayiwa gati gayiwa wuwo gayiwa mu kisaakaati kyo gayiwa eyo tinkola omulembe leero gwakyuka olaka atya mwebuuzeeku naali kujja okunzimbira eyo mpisa mbi seeka tujje mu maiso kale empegaano omuliraano gukola ekintu kikulu nabbi saasana alikoba ntulongoosa abantu awo nabbi yatukoba ebintu bye tulina by'omu Makka tubibise bulungi nibyo wagaine mu njira ate otya seeka musaada nabbi yatukobera omusaada ali kutambula eno nta yamuluma yayagaana ensulo yasena amaadi yanwa amaliriza ajja okulinga enyuma ng'embwa yona eri kulakalaka henda kunwa ku maadi omusaada yatulamu engaito ye yasena amaadi yaga embwa yanwa Katonda yamungiza ejjana ku lwekyo kyonka okuwembwa amaadi otakoba oti nze omusiraamu obusitebuyindikiza kuba ekisolo kyonna kina rights okuba nga kibaawo kale yaga omusaada yaga embwa amaadi Allah amuwa ejjana Allah ayinza okuwa ejjana kantu katono kati era omukazi yanjira omuliro lwa kapa atya yasibira kapa mu nnumba tagigaire emmere tagigaire maadi tagirekuire ejja eri enoonekeza ekyokulya Allah yamwokya omuliro olw'okubonereza ekitonde ate nga ali asaala
Seka akantu kalako okusibira kapapusi munumba naye atasala encho neigulo yatukiri eswala dona 5 ya disala. Yes. Kamule mesajana. Allah ya mochumuliro. Allah asolo kuwejana kandi katono atosolo kunjira omuliro kandi katono. Akantu akatono kasobola okuyingiza jana ng'olina ebirungi byokoze aye akatono kakulemesa wayingira jana wayingira omuliro ate akatono kena ako kokoze akalungi kakuyingiza jana. Era kyobula nabbi sasa yatukoba dotalingiriranga muntu mirimo gyakola nokuba oti ajja kunjira jana mu muliro ayinza okubanga abaira asala bulungi asadaka asiiba aye kunkomerero y'obulamu bwe yade aserere akola kintu kino kiti yafuira ko Allah yamugiza omuliro. Ate otabulanga mutu ne isaye mutamivu bikino okubota ogugatu sinabi kiti ayinza okuwangala atyo yabanga asigaza akasi akatono katave mu nsi Allah yamulongosa yasiramuka yafira yasala wele swala ndalete Allah yamungize jana. Muna don't take da Allah ayina ebintu bingi ayina okusasira kwe kungi. Seka. Naam. Tukweyanziza okwida nti oli kutukobera. Tusobola okwegendereza. Tutambulira amazima mu kwegendereza. Okwegendereza. Otanoma kantu oti akukona kasobola okuntwaza mu muliro. Kasobola okufuukira ekizibu. Nabbi atuko batube n'ekisa kingi. Abantu munsi muno zadala obwire bwalera antu batambula. Abantu banaku muntu aza kyakulya please obanga Allah yakuwa ku sente mwirukirire kakuboti bano ulisi yayifuna bizibu ya baba mukolimira abayakala betoid Allah lachiya mu wecho Allah buli omu amu ekikemu era obanga tosaba sabat Allah nabya kandi obananga omuntu nga yakutambula obanga ali mu mbere embi ko Allah kusaba ocho watu sakoyo takinto sako osome oduwa eyo kale obusilaamu bo bulina ebintu eza kizirayo obusilaamu kyebuzira entambula ene ai nabbi yatukoba ino tube bantu balamu era yakoba ati ezira kirisinga kungiza ino bantu jana kutako ebintu bibiri okumwogeraku Allah akumutendereza subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah wala shirika ebyo la ilaha illallah Muhammad rasulullah nebindi nempise nungi nebigambo bino okutambulira ku munwa gwo era nkakasa nti ezira kunsi kuno yala asinga nabbi kuba nampisa nungi azirayo lumu nabbi sasa amala tabe mu muzigiti gwe odinga kutukirirwa abantu yalinga president kumwebuzaako yalinga omudumizi w'amajje yalinga erosiwanu yalinga kwegamba nga byona abirina ekisa Allah kyamuwa omusadde babona omusadde munakyalo nganjira n'engamiya mu muzigiti ogwomubaka yagisiba ku kisenge kukunakandi ku kikondo ku kikondo ekyomuzigiti yaira mukasonda yafuka ali akunkumula basaba bajja mukube emigo nabbi akati mumuleke seka soko olinde mu omunakyalo yaida n'engamiya yayingira mu musigiti gw'omubaka yagisiba ku kikondo ky'omusigiti munda musigiti buti yairagale mu nsonda omusada yakunkumula mu nsonda baje bamugano mubaka amulingi nabbi akati mumuleke banga nabbi amanti omuntu abata atantu okufuyisana n'omwemereza obo lyawo obusiwa buno buyinza okononeka ate ekifaana nekinza okuba ekibi kubanga mutu wa mukyalo alinga wakolomojo bawawa taidi bya kibuga ndio mukubaba amukosa oyenda kumuziyiza nga kayo oli kumukosa bakani muleke mu muzikiti nabbi ne yali mu yenkani ya mulobera bala abandi bayenda kumukuba nabbi ati muleke era sayidina Umar yakati mukandekere nkakube nabbi akamumuleka omusada yamalo kunkumula nabbi akali mufuke wa amadi munaze wawo muleke omusada yavere yaideri nabbi sasa namkati mona ni wani ati ninze Muhammad mbaka wa Allah edini yeragira ki ati eragira obutasinza bibale mabale na masanamu n'okugayita oluganda n'okuloba obutade ebintu bya haramu obutabikola
okuliisa omuntu ow'amaanyi okunaga omunafu n'ebindi kadakati okola otya okunyira sente emeka ati yogera bogere ngali mubuuza okuyingira mu iddiini eryo sente emeka ati ya sente byabwerere ati bigambo ati n'ebiribwa ati okwakuba ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah nti okuba oti nkakasa nti ezasinzibwa n'amazima okutaku Allah ate nze nimbaka ati ebyo byonka mbyogere ati byogere ati olwonfuse musema ati akati nsaba Mungu Allahumma arhamni nsaasira nze bwa Muhammada ne Muhammadi yenka utasasira muntu yena ina muzikiti muno ati ngofunzira okusasa kwa Katonda ntibaye bajja kundita nze ndi bwagala ndi muna kyalo tidi ayi ni wowe nkwemere ku magulu gwa mumuleke babe bajja kunkuba banindise nze mba tidi fo efe tunjira n'engamiya tumunumba tukolaki tanyala ne munumba seka ekintu ekyo Musadoni tiyakikola mu bugenderevu ati yakikola mu bugenderevu yali taidi yali alooza ati byawa ibwere babuyende gansi eyo baganka nti ababu eyo kunkomero yensi yafukirawo omusiramu lwakisa kya nabbi yaye baba ku mulembe guno bandi mukubye emigo nabbi alina ekisa kingi yalina ekisa era mu mbeera eyo galiwo omukyala mulala eyatanga mu njira ya nabbi ng'ataamu amawa mwabita nabbi mwabita tayenda busiraamu yanga tamwenda era waba atataamawa ng'apamamu nabbi ajja okubona nga bisena ku bisatu wiiki tabona ku kimawa tabona ku nabbi yakoba ono yalekera omulimo abuuza ati omukyala yajjaawo ono ati mulwaire nabbi atambula n'amagulu ge yabona omukyala bwe yamubona ati oide nabbi yajja yabona omukyala yamwononeranga mugira n'ategamu amawa n'ataamu n'ibbi yakati muno oide okola kyati ndidiye kubona bwembwene nga ebikola byebaire okola nga tibona n'abuuza wanko ati oli mulwaire ati oide kulwanze omukazi yanjira obusiraamu yatula shahada ati kintu tikikakasa lwampisa nungi ya nabbi singa abasiraamu twebisa tutyo kyova tuleeta twasala ebisolo twagabira ku abantu abandi abantu bano twabagabira twasala akiika obusiraamu bwenda ino buli kiseera ibaada ebaawo eno myezi guno wa ibaada yabendo wagabira ku abantu ebyokulya wasadaki tova kujja mu kisiibo abantu bona bafuuka basiraamu baida olwokutaano muno obona ndi bekutangatanga bali kujja kubasaba ku maduuka biki abasiraamu balina ekisa ntera okubona amaduuka agenda olonga abasiraamu bajjayo ate nabbi yakoba nti omuntu tajja kwavuwala lwakuwaayo tajja kwavuwala lwakuwaayo kugaba era nabbi akaa nti buli lunaku malayika ebiridi disituka mu maaso ga Allah daagera endi akaa nti Allahumma ayi Allah nkusaba ati mumfika khalafa omuntu agabye muyirizewo kyagabye omudabolinge ate eindi yayimera kati Allahumma ay Allah ati mumusika atarafu omuntu mukono gamu atenda agaba Mungu mwigulira amajira g'okwonna sente amutole sente waja mu betting waja mu biki kodi bitcoin kodi biki ebitafuna kunwa mu mwenge dafiire kubanga toli kwenda agaba obusiraamu bugaba ino tebereza muono omwenge gwa mitwalo 5 aye ngeri omulira naawo abaire n'obwetavu bwa 15 akusula endala kyova n'abasiraamu bagaba ekizibu tobona ekizibu nze abantu balinda bangi ku muzikiti awo n'abatali basiraamu mbabona oyo ali ekizibu kyeno treatment yono transport yono twabakolako era omuntu yabanga tabaire nakwekeka obone bwebeeta obusiraamu obona obusiraamu mpisa nungi kuba na kusaasira kwebisa bulungi era mu mbeera yene eyo Nabi Muhammad sallallahu yali lumu yatambula ku ngaka ali mu Makka yajja ku mukafu ke batera kubanga bayigiramu kalimu ebisolosolo yali ayemerera ati yajja okubona nga empuli evaayo ng'eidani n'oludegere eri kubuuka bajigemye bagiteze nga eri kulumukanga tesobola bulungi yaida ali Nabi Muhammad empuli yene ne yaida eri omubaka yayemerera empuli yakete sebo
yayiga n'olulimi nga lwatu empuli ati ndije bali kundiga eri omusaada oyo ali kwenda kungema kumutwala kundya ayi ndina abaana bange mbaye nensaba oyogere naye andeke nje nonsa abaana ndire antwala ndi ngali kusaba omubaka ayogere nole omusaada asooka aleka empuli ejeeyo nsa bona pegano yali ali awo ng'omusaada aida omuyudaaya ali kuyiga empuli eno akaba ati ey'empuli yange ati ntegeire ayi eri kyerikoba ati eyogera biki nti tonkobere ati eri kyeri kusaba empuli eno eri n'abaana eri kwenda ogereke asooka ejeeyo nsa abaana male olonze olusembayo eri gano ogitwale bakobe nti okuvulayo tikayira mwerabirire omusaada akandi byolikwogera tibitegeera era tibidi era nze eno ngamya egundi empuli yange nabyakati nkusaba era agisimulula ludegere ati eri kujja kuyira eba teize odda kutwala mu nze nga nabbi nalikoba adakati ati kale nabbi akati tuli kukakasa nabbi asiba oludegere akati uno yasiba ku mukono gw'omuyudaaya ati eri kujja kuyira saawa yesiba kuyasiba ne gw'omuyudaaya empuli yaja ati yaja empuli yalumuka yaja akati bana balero bange misa bali kujja kundya ayi njire newoleza yomba kana Muhammad nakati nde mondeke nje no se kubana bakobere nti kuvayo tikayira mwirabirire ata okuvalero amatagano gali haramu ye muri musala amagezi akati kale munke ku olusembayo bambi fetuida konka matago nga nabi Muhammad nako emirire lumuka kumangu oireyo fepe gantu tegeire nti tokali tuida kwira ako banako tuja ngabana nabakoba mama wa empuli ya lumuka yaira musaada buyabona ekikolo ekyo mu Yudaaya tebasiramu yewuunya ngali kubona empuli eize ng'omubaka bwa mukubi yayemera amaiso gana ati nabindize ati ndize ankole kyayenda abaana amaze okubasibula era okuvulwa leero no tibakairayo kunka kumbona naku bambi nambi akati obwende kyenkukobi but that empuli eize nga kaiso oli nabbi ng'omuyudaaya nakakasa oli nabbi w'amazima era zeno okuva leero kansiramu kensiramu ike yatola shahada ne Isaya nabi Muhammad empuli bagireka era musala kati n'empuli mbale ndi kutwala kulya tikakulire era yoyonsa abaana bo empuli yairayo nabi akati mukikiriza irayo mu butuufu seeka naam ebigambo by'olukutukobera bigemye enaku ate byatusomesa byatukobera ekyokukola bwe kiri tube n'ekisa nabbi akandi irhamu man fil ardi musaasire abali mu nsi yarhamu kuman fi sama abali mu iguru baida basaasira tusaasire abali mu nsi ebiri mu nsi twena abali mu iguru baida ko tusaasire mu covid gano tutandibye tuweerewo ekyo kituufu ayi abantu batusaase nanako bantu nziseeka nze duka loidi tuli masimu tuli muki batwigala masomero tuli n'essomero walukuba baligala ku muzigiti bayigala aka nja kubaawo ntya aye wallahi twayemererawo abantu batweteranga sente era nze sente denafuna mu covid tidifunangako ebirungi binafuna mu covid wallahi katonda mwene nalina engeri gyeyateekateekamu yakugabirira kale mpegani banange mwena ndi kubakubiriza twebise bulungi tusaasiragane leka kugula migaati leka kugula bino bata ebiki ngeri ali kujosilendala muwe 12 eri abaida akaseeka za transport muwe leka kuba omuntu oyo ansabasaba muwe azira wenda luyindo kutya Allah nga kutere kubiyolera ekyo kituufu ate tiyebuuza ku muntu azira gwe yebuuza
yazago yebuzaako akuwa sente era nabisasa kati yadise kati inna lillahi nti Allah alina abantu yahtasimu bin ni'ma abawa ebyengera baba nabyo bimanafi nasi olw'emigaso gy'abantu fa idha mana baba babiremeire Mungu abatola yabiriza abantu abandi abanasobola okuyamba abantu ala bwakugabirira akugabirira olw'ensonga obe kuniba oyamba wenje okuba ng'olina sente edo niwe kiyamaani wada nga tiddi dodonadona nga Allah akuwa sente aye nga diri ku mwana wagundi school fees yalo utibu otadikozesa kyeditekeibwa akola treatment ya gundi erioko olaenda kumutwala ku just kumwa lift mutwale ai wavuge moto kenderere wabita ku muntu ngali kutambuza bigere muganda ngo cyo likola kibi oli umushiru mutabato oli kuvuga moto ko oli kutegera ate eriyo n'abandi akutegere yakato yali kujja mu town oba ali kujja mu kitundu gundi ayani nya bwandabirwamu kale empegano abantu obuyambi lyomu ngabo batosoboyire tika kuvuga mu kandiriro kujja Kampala bali ku stage gali linga mu abantu ababo bona nti bazabizibu bibayinza kutusaako batwale ala kuwa sente awoni omutwalo ogwo obebiri yes obatwale wallahi odafu no bulungi mtu aida kwebaza kati nsaba Katonda akumalira ebizibu bye duwa ya amani ekitufu nsaba Allah akuwe kyoyenda atayibukira akitola ku ntobo ya mutima gwe kale empegano banange tukyusemu seka awo obusiraamu twongera okubutegeera obusiraamu bulungi nero botegeera obusiraamu eza dini eyamba nga busiraamu wallahi bwoba olikola ekintu tosoka kutegeera nti na Abubakari n'Abudu iwe yamba ng'oli kuyamba kitonde kya Katonda ebiri ebirekere Allah mwene naida okumana wallahi ebiririra birekere dekakola lwakweraga bakutendezi bakole batya ati oyo yamba biyambe tibi akwenda bakubona ati oyo ayamba chikole ngo kitola ku ntobo ya mutima widi nti Katonda bano mutima nti Allah adda kunsasula Allah adda kusasula kaliberi ate era nabbi Yakoba nti eduwa okusaba ko omuntu ali amanizibwa kuzira ejiji agati wa kusaba oko ni Allah kabenga mukafiri kabenga muswezi ayenga oli kumulyaza amanya eduwa yes etukama yesu ga Allah buterebe kubanga oli kumunyigiriza abantu bakunaga itaka ly'abantu oja wabanyi poloti olya ojo kubona munne naidye agitayire kuyenda kabiri ekyapa ekindi ojo okuladana kwati ya munene magulumu oli magulumu mampi oli akati jo wabe ku polisi yona yoyenda ati obojana mu koti yesemba yojja kutya obo kali na maana abozira maana oganika buganike wallahi duma Mungu adajikiriza adajubulira kabenga bisekisera ki kale obusiraamu bulungi no sega naam ikiriza tugaye ku kunaba amasimu dakika 2 donka inshallah bitakunamba daifede w tugaye kuniseka tukobeire kigambo obusiraamu 0752894 890 eri 0752894 890